Okay, korang yang tertanya-tanya, apa ni Alora Pants? Macam mana dia berfungsi? Okay, so kalau korang tengok kan, dia pakai seluar legging macam pakaian biasa je kalau tengok daripada mata kasar. Tapi dia adalah sebuah teknologi yang bagi manfaat infrared kepada tubuh badan kita. Macam ibaratnya kita berjemur bawah matahari, yang matahari pun ada manfaat infrared. Jadi manfaat infrared ni sebenarnya ada banyak manfaat dia. Salah satunya melancarkan peredaran darah kita, meningkatkan metabolisme, dan banyak lagi kelebihan dia. Jadi Alora Pants ni adalah main utama, orang kata produk yang banyak bagi cover kepada tubuh badan kita, iaitu peredaran darah kita sebanyak 70%. Jadi bila mana orang yang dapatkan Alora Pants, lebih banyak peredaran darah di seluruh tubuh badan kita. Ada orang pakai Alora Pants dapat kebaikan sakit dada, sakit tangan, sakit belakang. Jadi kalau korang nak dapatkan sebuah teknologi iaitu Alora Condensi daripada BE International, boleh klik di bio profil MI akan bantu korang untuk dapatkan. Lagi-lagi ada new IBO promotion. Jadi jangan tunggu lambat-lambat. Puasa pun dah tak lama dah, nak solat tarawih lagi. Dapatkan Alora Pants sekarang yang sah, original di bio profil MI. Okay?